Twanzikiriye ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko turahera muri inkuru igira iti ubaza nawe intambara akwiye kubyicuza niko Perezida Paul Kagame yabwiye ba ofisiye bashya binjiye mu ngabo z'u Rwanda RDF. Uyu ni umutwe w'inkuru yo mu gitangazamakuru igihe ariko yanagarutsweho n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Imvaho Nshya, The New Times, Tarifa Rwanda, Kigali Today n'ibindi bitandukanye. Aho byanditse ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabitangarije mu muhango wo kwinjiza mu ngabo z'u Rwanda ba ofisiye barenga 600 bahawe ipeti rya Suriyetona basoje amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako hari kuwa mbere w'iki cyumweru. Perezida Paul Kagame yababwiye ko mu gihe umuntu habashojeho intambara ashaka kubuza u Rwanda n'abanyarwanda amahoro n'iterambere ryabo bagomba guhangana nawe kugeza ku mwuka wa nyuma. Yababwiye ko batagomba kwihanganira umuntu bazanira urupfu kuko inshingano bafite ari ukurinda igihugu. Yavuze kandi ko bagomba kurinda u Rwanda kuzongera kunyura mu mateka babaje nk'ayo rwanyuzemo mu myaka 30 ishize aho abantu b'inzirakarengane bishwe badafite n'intwaro. Yagize ati abenshi twabuze twatakaje ntaho bari bahuriye n'uyu mwuga mvuga wo kwirinda no kurinda igihugu, ndabivugira kugira ngo abantu banawutinyuke kurusha uko bawutinya. Uyu mwuga ntabwo urengera igihugu gusa, iyo bavuze kurengera igihugu biba bivuze no kukurengera wowe ubwawe. Biguhaye uburyo wirinda ukarinda n'abandi, naho ubundi kutawujyamo kutawutinyuka ntibyakubuza gutakaza ubuzima. Hari uburyo bwinshi abantu batakaza ubuzima, ariko kuba watakaza ubuzima uri muri uyu mwuga ni ishema rikurinda, rikarinda abawe, rikarinda abanyarwanda bose n'abandi batuye igihugu cyacu. Umukuru w'igihugu yabwiye kandi abo ba ofisiye basaga 600 binjiye mu ngabo z'u Rwanda ko bagomba kugira umutima wo kutihanganira umuntu wihitishamo abanyarwanda urupfu bakwiye gupfa. Ati kwanga ubagaraguza agati cyangwa agatoki mukabyanga mukabirwanya. Abanyarwanda bakwiye guhitamo gupfa bahangana n'ubazanaho urwo rupfu. Mbisubiramo kenshi, ariko ni umuco dukwiriye kugira. Ntabwo mukora ibyo mwigishijwe gusa, mukora n'iby'umutima n'ubwenge bwanyu bibabwira. Kwanga agasuzuguro, kwanga ubugwari, kwanga ububwa, ugapfira ukuri, ugapfira agaciro ubuzima bwawe ukwiriye kubuha. Yakomeje agira tukuzanyeho ibyo ndetse kenshi akicuza icyatumye abikora. Nizo ngabo z'u Rwanda nicyo mwebwe muri izi ngabo n'abandi mukomokamo bakwiriye kuba bafite uwo mutima. Rwose ibyo navuga nkwiye gusubiramo, ubazanaho intambara akabyicuza. Atubazanaho intambara akabyicuza. Perezida Paul Kagame yababwiye kandi ko umwuga w'igisirikare utagizwe gusa no kurwana intambara, ahubwo ko bafite n'inshingano yo kurinda icyabuza abanyarwanda iterambere ryabo, bakarwana intambara zifitiwe ibisobanuro. Ati hari abibwira ko umwuga w'ingabo ari ukurwana intambara gusa, ntabwo ari byo. Intambara abantu bayirwana iyo byabaye ngombwa, iyo hari impamvu, kandi iyo mpamvu ifite uko isobanurwa, cyane cyane intambara zirwanwa uko twe tubyumva nk'u Rwanda, niyo umuntu akubujije amahoro mu byawe ndetse akagushotora aganisha muri iyo nzira y'intambara, cyangwa se akoresha intambara muri ibyo byose, ari ukukubuza uburenganzira, amahoro, kukubuza iterambere cyangwa se gusenya ibyo umaze kubaka. Ba ofisiye binjiye mu ngabo z'u Rwanda bakaba bagize icyiciro cya 11 cy'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako mu karere ka Bugesera. Aksavera duhindure ingingo. Leta zunze ubumwe za Amerika zakebuwe ku kwinangira gukoresha imvugo nyayo ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ni inkuru dusoma ku rubuga rwa RBA.co.rw muri komeza ivuga yuko byagarutsweho mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi, gikorwa cyabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko Leta zunze ubumwe za Amerika Washington DC hari kuwa mbere w'iki cyumweru. Abakitabiriye basangijwe amateka y'icurwa ry'umugambi wa jenoside yakorewe Abatutsi, uko yashyizwe mu bikorwa n'uko yahagaritswe ndetse n'uko u Rwanda rwongeye kwiyubaka. Mu butumwa bwibanzweho muri icyo gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 hikijwe cyane ku gukebura abakomeje kwinangira ku gukoresha inyito ya nyayo kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 94, basabwa kuyoboka ukuri bagakoresha inyito itagoreka amateka. Depite Trent Kelly ubarizwa mu ishyaka ry'aba Republican we yavuze ko nta wahakana ibimenyetso bya jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse avuga ko yandikiye ubuyobozi bw'ibiro by'ububanyi n'amahanga mu gihugu cye cya Leta zunze ubumwe za Amerika abisaba kujya bikoresha inyito ya nyayo. Depite Kelly Kijondanye ati bihamya ntibishidikanywaho ntabwo ari jenoside yo mu Rwanda, ni jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ndasaba ibiro bishinzwe ububanyi n'amahanga kwiyita ukwiri. Honorable Kelly kandi yakomeje agira ati namaze kugeza ku nteko ishinga amategeko umushinga w'itegeko usaba Leta zunze ubumwe za Amerika gutangira gukoresha mu buryo bwa nyabwo igisobanuro nyakuri cya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Dufite inshingano zo guharanira ko amasomo y'amateka atibagirana kandi ijwi ry'inzirakarengane rikumvwa. Aya magambo Kelly yayavuze nyuma y'aho Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje kwinangira ku gukoresha imvugo iboneye ya jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse ku itariki 7 Mata muri uyu mwaka ubwo u Rwanda rwinjiraga mu cyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Umunyamabanga wa Leta zunze ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Anthony Blinken
yongeye kugoreka imvugo kuri jenoside. icyo yanditse kuri X amagambo agira ati leta zunze ubumwe za Amerika zifatanyije n'abaturage b'u Rwanda muri iki gihe cyo kwibuka 30 inzirakarengane za jenoside. Twunamiye ibihumbi byinshi by'abatutsi, abahutu n'abatwa hamwe n'abandi babuze ubuzima bwabo muri iyi minsi y'ubugizi bwa nabi bw'agahomamunwa. Aksavera inkuru igakomeza ivuga ko umuyobozi wungirije ushinzwe Afurika mu biro bya leta zunze ubumwe za Amerika bishinzwe ububanyi n'amahanga Corina Sanders we muri icyo gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 cyabereye Washington DC yagize ati mu gihe twibuka inzirakarengane tuniyemeza ubufasha bwacu ku baturage b'u Rwanda mu rugendo rwo gukomeza kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa, twamaganye ibikorwa byose byo kugoreka amateka ku mpamvu za politike, by'umwihariko twamaganye twivuye inyuma icyo ari cyo cyose kijyanye no gupfobya cyangwa se kudaha agaciro jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Jonathan Jackson uhagarariye leta ya Illinois mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika ariyo Kongere, nawe yashimye Perezida Kagame ku miyoborere ye myiza yafashije u Rwanda komora ibikomere bya jenoside no kugera ku bumwe n'ubwiyunge. Ati umuhate we, ubushake n'ubushobozi bwo kuvana igihugu mu bihe bya jenoside kikaba kimwe mu bihugu biri gutera imbere byihuse ku isi ukwiriye gushimwa. U Rwanda rukomeje kuba icyitegererezo ku bihugu byinshi bya Afurika no ku isi hose. Sheila Shafiras McCormick uhagarariye leta ya Florida mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za Amerika we yavuze ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 ikwiriye gukangura isi yose, asaba ibihugu byose gushyira imbaraga mu gukumira ko amateka nk'aya yazongera gusubira. Yashimye intambwe u Rwanda rukomeje gutera ruva mu bihe bya jenoside rukaba igihugu cy'icyitegererezo. Ati nanyuzwe n'intambwe ishingiye ku miyoborere mu bikorwa by'iterambere, kurwanya ruswa no kuvugurura imiyoborere. Ndashimira Perezida Paul Kagame n'abanyarwanda ku miyoborere n'umuhate wo kubaka u Rwanda uyu munsi ruri kuba urugero ku bindi bihugu. Uyu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi aho muri leta zunze ubumwe za Amerika wari wanitabiriwe na Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda akaba n'intumwa nkuru ya leta Dr Emmanuel Ugirashebuja. Yavuze ko kwibuka bijyana no kwiha umukoro w'uko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda itazongera kubaho ukundi. Tukiri kuri iyo ngingo kandi ya jenoside yakorewe abatutsi, Jean Daniel reka twerekeza amaso ku nkuru mu kinyamakuru The Guardian bahaye umutwe ugira uti himura wo mu Rwanda umugabo uri ku isonga rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Impamvu yo kugaruka kuri iyi nkuru imaze imyaka isaga 15 isohotse muri iki kinyamakuru The Guardian no kugaragaza uburyo jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda itabaye impanuka nk'uko abayipfobya bakanayihakana bakunze kubivuga, ko ahubwo hari umugambi wateguwe igihe kirekire ukanashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bwari bukuriwe na Perezida Juvenal Habyarimana. Iyi nkuru yanditswe na Chris Magrio, munyamakuru w'ikinyamakuru The Guardian, akaba umuhamya wa jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, agaruka cyane ku bijyanye n'urubanza rwa Theoneste Bagosora rwaburanishijwe n'urukiko rwarashyiriweho u Rwanda TPR yarusha muri Tanzania. Agaragaza ko urwo rubanza rwagaragaje uburyo jenoside yakorewe abatutsi yateguwe, leta yariho igakora ubukangurambaga bwo gushishikariza abahutu kwica abatutsi. Jenoside yahitanye abarenga miliyoni mu gihe cy'amezi 3 gusa. Uwanditse iyi nkuru agira ati Bagosora twamwita Heinrich Himmler wo mu Rwanda. Uyu Heinrich Himmler ni umudage wari umwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka ry'abanazi wafatanije na Adolf Hitler gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe abayahudi kaza guhitana abarenga miliyoni 6. Theoneste Bagosora ntakiriho kubera ko yapfuye muri 2021. Icyo gihe kandi yari afite imyaka 80 y'amavuko. Yaguye i Bamako muri Mali hazize uburwayi ari naho yarangirizaga igifungo cy'imyaka 35 yakatuye mu Kuboza kwa 2011 n'urugereko rw'ubujure rwa TPR rwamuhamije kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi Bagosora yari umukoloneli uri mu kiruhuko cy'izabukuru, akaba yari n'umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda ubwo muri Mata 1994 yatangaga itegeko ryo gushyira mu bikorwa umugambi wari umaze igihe uteguwe n'abarimo we wo gutsemba abatutsi. Inkuru ya The Guardian ikakomeza ivuga yuko jenoside yakorewe abatutsi maze guhagarikwa n'ingabo zari za RP Inkotanyi, abayiteguye bagerageje kwerekana ko ubwo bwicanyi bwabayeho bwaturutse ku burakari n'ubwo banyuma yuko indege Habyarimana ihanuwe kandi ko ngo nta washoboraga kubuhagarika, hanyuma bagahakana ko jenoside yateguwe. Nyamara ibyo ubwabyo bifatwa nko guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bikorwa n'abayiteguye bakayigiramo uruhare bagamije kuyobya uburari. Ni mu gihe kandi urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwari rwarashyiriweho u Rwanda rwemeje ku mugaragaro ko jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda itabaye impanuka, ko ahubwo habayeho igihe cyo kuyitegura no kuyishyira mu ngiro. Uru rukiko kandi ubwo rwahamyaga Bagosora ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi n'ibyibasiye inyokomuntu rwasobanuye neza ko jenoside yakorewe abatutsi yateguye imyaka irenga 4 kandi ko Bagosora hari ku isonga ryayo, binagendanye n'amagambo ubwe yivugiye ubwo muri Mutarama 1993
gatatu yari akubutse Arusha muri Tanzania haberaga imishyikirano hagati ya leta ya Habyarimana Juvenal n'inkotanyi akavuga yuko asubiye i Kigali gutegura imperuka y'abatutsi. Umwe mu bashinjacyaha bari mu nteko y'abacamanza yaburanishije urubanza rwa Bagosora witwa Barubara yagaragaje ko uru rubanza rwa Bagosora rwatanze amakuru ahagije yakaba yatuma nta muntu ugihakana jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda cyangwa ngo abe yavuga ko itateguwe. Mu gihe cy'urubanza uyu mushinjacyaha Barubara Marivani yagize ati Bagosora yari umuntu uyobora abandi, ibyo nta kubishidikanyaho. Byatangiye mu 1990 yari mu kigo cya gisirikare cya Kanombe aho yari kumwe n'abandi bamwe mu bo tuburanisha ahangaha maze bakusanya abatutsi n'abataravugaga rumwe na leta 1500 babica urubozo, hanyuma ubwicanyi buza gukomeza na nyuma ari nako bashishikariza abahutu kwica abatutsi bababwira ko bakwiye kumenya umwanzi wabo wari we. Baje kandi kurema imitwe yitwara gisirikare bayiha intwaro ndetse bayiha n'imyitozo yo kuzikoresha hirya no hino mu gihugu. Muri iyi nkuru ndende yo muri The Guardian kandi banakomeza bavuga ko Bagosora yabarizwaga mu kazu agatsiko k'abahutu b'abahezanguni bakomokaga mu majyaruguru y'igihugu bari bakuriwe na Agatha Kanziga umugore wari perezida w'igihugu Juvenal Habyarimana. Ako kazu niko kateguye kanashyira mu bikorwa jenoside yakorewe abatutsi nk'uko iki kinyamakuru kibyandika. Abari bagize ako kazu nibo baremye umutwe w'interahamwe zagenderaga ku mahame yo kwanga urunuka abatutsi no kumva ko ari bo banzi bafite kandi ko bagomba kubikiza. Urundi rugero rutangwa muri iyi nkuru rw'uburyo jenoside yakorewe abatutsi yateguwe n'amategeko 10 y'abahutu yazanywe n'uwitwa Gitera Habyarimana Joseph ndetse akaza no gutangazwa mu kinyamakuru Kangura. Ni amategeko yahamagariraga abahutu kunga ubumwe no kuba maso bakarwanya umwanzi wabo ari we umututsi. Icyo kinyamakuru kandi cyanditse ko abatutsi ngo batagomba guhabwa umwanya muri politiki y'igihugu, muri guverinoma cyangwa se mu gisirikare cy'igihugu. Muri ayo mategeko 10 y'abahutu irya munani ryavugaga yuko abahutu ngo bakwiye kureka kugirira impuhwe abatutsi. Ni amategeko kandi Gitera Habyarimana Joseph yavugagamo ko umubano w'umututsi n'umuhutu ari umufunzo ku kuguru ukaba umusundwe mu mubiri, akongera ati ni umusonga mu rubavu. Uretse ibyo kandi nk'uko dukomeza tubisoma mu kinyamakuru The Guardian hari na radio ngimwe muzigengaga icyo gihe mu Rwanda yatangazaga ko abatutsi ari ibiremwa biri munsi y'ibindi bakanabashushanya nk'ibisimba ndetse ko ngo ari umwanzi ukwiye kurwanwa no kwicwa. Ibi kandi ngo byagiye bituma abatutsi bagenda bicwa buhoro buhoro kuva mu 1990 kugeza kuri jenoside nyirizina yakorewe abatutsi mu 1994. Toneste Bagosora habigizemo uruhare rukomeye. Inkuru ya The Guardian igakomeza igaragaza ko mu 1992 Bagosora yasabye bamwe mu bayobozi bakuru bo muri Minisiteri y'Ingabo gukora urutonde rw'abatutsi bakoragamo abo yafataga nk'abanzi n'abagambanyi b'igihugu cy'u Rwanda. Urwo rutonde kandi ngo rwanashyizweho abahutu batari bashyigikiye umugambi wo kwica abatutsi rwaje kugaragara mu modoka y'umwe mu basirikare bakuru b'u Rwanda wakoze impanuka y'imodoka, izo mpapuro zigasangwa mu modoka ye. Nyuma y'umwaka w'1993 nk'uko dukomeza tubisoma muri The Guardian wari Minisitiri w'Ingabo James Gasana yashatse kwambura intwari interahamwe ariko Bagosora mubera ibamba ndetse amubwira ko azamwica. Icyo gihe James Gasana yahise ahungana n'umuryango we bajya mu Butaliyani. Minisiteri y'Ingabo yahise iyoborwa na Augustin Bizimana wahise akomeza umugambi wo guha intwaro interahamwe zifashishijwe mu kwica abatutsi. Mu ntangiriro za Mata 1994 umwe mu basirikare bakuru b'umuryango w'abibumbye bari mu butumwa bw'amahoro mu Rwanda umubirigi Colonel Luc Marshal yatangaje ko Bagosora yamwibwiriye ko umutumwe rukumbi w'ibibazo by'u Rwanda ari ugutsemba abatutsi. Muri The Guardian kandi kavuga yuko kubera ko Bagosora yari akeneye igikorwa nyamukuru kimufasha guhita atangiza ku mugaragaro icyo yari yarisi imperuka y'abatutsi mu gihugu hose ari we wateguye n'igikorwa cyo guhanura indege ya Habyarimana Juvenal kuko ngo yari azi ko namwica rubanda rusabwa n'uburakari bityo bakinjira mu bwicanyi busesuye. Ubwo Habyarimana yari asubiye i Arusha muri Tanzania kunonosora amasezerano y'amahoro yagombaga gutuma abarwanyi ba FPR inkotanyi binjizwa muri guverinoma ndetse no mu gisirikare cy'igihugu nibwo Bagosora yateguye uwo mugambi wo kwica Habyarimana. Mu gihe cy'urubanza rwa Bagosora yarusha muri Tanzania umushinjacyaha Barubara Maruvani yagize ati kijondanye. Ati ubwo Habyarimana yarahindukiye avuye Arusha agarutse mu Rwanda gushyira mu bikorwa ibyari bikubiye mu masezerano nibwo indege yarimo yarashwe irimo gushaka kugwa ku kibuga cy'indege cya Kigali Kanombe.
nubwo intagondwa z'abahutu n'abandi bari babashyigikiye bashatse kwegeka ihanurwa ry'iyo ndege kuri FPR Inkotanyi, sinshidikanya ko Bagosora ari we ubiri inyuma wabigizemo uruhare rwose. uyu mushinjacyaha kandi yakomeje agira ati igitekerezo cyanjye nk'umushinjacyaha ni uko abantu turimo kuburanisha ahangaha aribo bari inyuma y'ihanurwa ry'indege yari itwaye Habyarimana Yuvenali, kuko nibo bagerageje kugota aho iyo ndege yahanukiye, babuza umuryango w'abibumbye kuhagera, banabuza indorerezi mpuzamahanga kuhakandagira kuko bari bazi ko aribo bayihanuye. Akisavera nyuma y'ihanurwa ry'iyo ndege ya Habyarimana nibwo ubwicanyi bwahise butangira ako kanya, haherewe ku bari barashyizwe ku ntonde barimo n'abanyapolitiki b'abahutu batari bashyigikiye ubwicanyi kandi banashyigikiye amasezerano ya Arusha yari akubiyemo gusaranganya ubutegetsi no gushyira abasirikare ba FPR Inkotanyi mu ngabo z'igihugu icyo gihe. Muri abo bishwe ku ikubitiro barimo wari minisitiri w'intebe Madame Uwiringiyimana Agathe n'abasirikare 10 b'Ababiligi bamurindaga ndetse n'uwari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Boniface Ngurinzira. Bagosora kandi ngo yahise hamagaza inama y'igitaraganya y'abasirikare bakuru ndetse anatumira umuyobozi w'ubutumwa bwa Loni mu Rwanda, umunyakanada Lieutenant General Romeo Dallaire. Uyu Dallaire yaje kubwira Kofi Annan icyo gihe nawe wari ukuriye ibikorwa byo kubungabunga amahoro bya Loni ko mu Rwanda harimo gutegurwa jenoside yakorewe Abatutsi, ariko imbuzi ye ntiyahabwa agaciro. Nyuma Bagosora yahamagaje inama ya komite ishinzwe umutekano rusange kugira ngo bahitemo guverinoma nshya, maze iyoborwa na perezida mushya Theodore Sindikubwabo na minisitiri w'intebe Jean Kambanda. Bagiye bajya mu bice binyuranye by'igihugu bagashimira interahamwe zicaga Abatutsi. Muri Mata 94 ubwicanyi bwakwirakwiye mu Rwanda hose, yaba mu mijyi kugera no mu byaro, interahamwe ndetse n'abasirikare bashyizeho za bariyeri hirya no hino mu gihugu kugira ngo batangire Abatutsi bahunga babice, ndetse n'abahungiye mu nsengero n'ahandi hatandukanye barishwe. Muri Nyakanga 1994 Bagosora yaje guhungira mu cyari Zaire, ubundi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yakomeje gukorana n'interahamwe n'abasirikare ba XFAR bagaba ibitero mu Rwanda bagamije kurangiza Abatutsi bari basize batishe no kugerageza kongera kwisubiza ubutegetsi nyuma yo gutsindwa n'Inkotanyi. Bagosora Theoneste rero yaje kuva muri Zaire yerekeza muri Cameroon, ari naho yaje gufatirwa mu 1996 maze yoherezwa kuburanishirizwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. Nubwo yahamijwe ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi n'ibyibasiye ku muntu, Theoneste Bagosora yaburanye ahakana ibyaha, aho yavuze ko ngo nta muntu n'umwe yishe cyangwa ngo atange itegeko ryo kwica uwo ari we wese. Yarabihakanye avuga ko nta muntu n'umwe yigeze yica cyangwa ngo atange itegeko ryo kwica uwo ari we wese, ndetse yageze naho avuga mu rubanza rwe atari ko abantu munshinja kwica, ati bazazuke bagaruke banshinje. Nuko rwose yabivuze. Duhindure ingingo. Minisitiri w'intebe Dr Edouard Ngirente ati nta mubyeyi utanga amafaranga yo kubaka ishuri. Minisitiri w'intebe Dr Edouard Ngirente yavuze yuko mu kunoza gahunda z'uburezi n'imyigire, guverinoma y'u Rwanda yahisemo kujya yishyura ibyerekeye ibikorwa remezo byose bijyanye n'ikigo cy'amashuri ku buryo amafaranga umubyeyi yishyura ngo abagamije kugaburira umwana gusa. Hakaba hashize imyaka hafi 3 hafashwe icyemezo ko amafaranga y'ishuri yishyurwa n'umubyeyi mu mashuri abanza n'ayisumbuye azajya yemezwa na leta aho kuba inama y'ababyeyi barerera muri iryo shuri. Iki cyemezo cyafashwe nyuma y'uko abayobozi b'ibigo by'amashuri atandukanye bashyiragaho amafaranga y'ishuri bishakiye bikaremerera ababyeyi. Iyi nkuru nk'uko yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byaha mu Rwanda bikomeza bivuga yuko ejo bundi kuwa kane haribwo Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yabwiye abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi ko amafaranga y'ishuri yishyurwa mu Rwanda arayashyizweho na guverinoma gusa kuko abagenewe amafunguro gusa. Yagize ati hariho rero ikibazo cy'uko abayobozi benshi b'amashuri bacaga abana amafaranga y'ibikorwa binyuranye birimo byo kubaka urupangu rw'ishuri, gusana ishuri, kubaka ibibuga. Ibyo twabikuyeho. Iyo mirimo yo kubaka ibikorwa remezo ikorwa na guverinoma kugira ngo hatagira ababyitwaza bagacunga amafaranga y'igihugu nabi n'ay'ababyeyi. Amafaranga ababyeyi batanga ni umusanzu wo kongera ku ifunguro ry'abana bari ku ishuri kuko leta iba yatanze igice n'umubyeyi agatanga ikindi kugira ngo umwana arye ku ishuri, ariko ibindi bijyanye no guhemba mwarimu, kubaka, byose bikorwa na leta. Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente kandi yatangaje ko leta yongereye amafaranga itanga afasha mu bikorwa bitandukanye by'amashuri birimo kwishyura amazi n'amashanyarazi ndetse no gusana ibyangiritse. jondanye. Ingengo y'imari yo gufasha amashuri abanza mu bikorwa bitandukanye yavuye kuri miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda muri 2017-2018 agera kuri miliyari 23 z'ayo mafaranga y'u Rwanda mu mwaka w'amashuri
w'ishuri wa 2023-2024. naho amafaranga yo kugaburira abanyeshuri bose ku mashuri yavuye kuri miliyari 6 z'amafaranga y'u Rwanda muri 2017-2018 maze agera kuri miliyari 90 2023-2024. Minisitiri w'intebe w'u Rwanda akaba yaragize ati ntabwo leta yigeze isaba ababyeyi kubaka amashuri kugira ngo babitangire amafaranga. Iyo babikoze bikorwa mu mirimo y'umuganda, ariko nta mubyeyi utanga amafaranga yo kubaka amashuri, n'umuyobozi waba uca ayo mafaranga yo kubaka amashuri, kubaka ibuga, ntabwo byemewe, uwazajya bihanirwa. Amafaranga y'ishuri ku munyeshuri wiga mu mashuri y'incuke n'abanza ni 975. Aya ni amafaranga y'u Rwanda ku gihembwe, mu gihe umunyeshuri wiga mu mashuri yisumbuye we yishyura ibihumbi 85. Nabyo ni amafaranga y'u Rwanda ku gihembwe. Minisitiri w'intebe Dr Ngirente yagaragaje ko aya mafaranga yashyizweho hakozwe ubushakashatsi ku by'umunyeshuri n'ikigero cye ashobora gufatamo ifunguro, kandi ngo arahagije jondanye. Akasavira dukomeze n'iki kiganiro tujya hanze y'u Rwanda. Turahera kuri tariki ya 20 Mata. Ni umunsi mpuzamahanga wahariwe ururimi rw'igishinwa ruvugwa by'umwihariko mu Bushinwa, igihugu gituwe kuri ubu n'abaturage miliyari 1 na miliyoni 425 ku buso bwa kilometero kare miliyoni 9 n'ibihumbi 600. Ku rubuga rwa UN News rw'umuryango w'abibumbye handitse ko muri 2010 aribwo uyu muryango watangaje itangizwa ry'umunsi w'ururimi rw'umuryango w'abibumbye. Hari hagamijwe kwizihiza ikoreshwa ry'indimi nyinshi muri uwo muryango, gushyira imbere urusobe rw'imico inyuranye y'abatuye isi, ndetse no guha agaciro kangana ikoreshwa ry'indimi 6 zifashishwa n'uyu muryango, harizo ziyejondanye, harizo Icyongereza, Igifaransa, Ikirusiya, Icyesipanyol, Icyarabu n'Igishinwa. Muri uwo mwaka 2010 kandi nibwo hemejwe ko buri tariki 20 z'ukwa kane hazajya hizihizwa umunsi mpuzamahanga wahariwe Igishinwa. Ibirori byo kuwizihiza bwa mbere byabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku cyicaro gikuru cya Loni, hari ku ya 12 Ugushyingo muri uwo mwaka 2010. Amateka akagaragaza ko hashize imyaka 5000 ururimi rw'igishinwa n'ibimenyetso by'imyandikire yarwo bishyizwe ahagaragara n'umushinwa Chang Jie, umuhanga mu mateka y'icyo gihugu cye cy'Ubushinwa. Bivuga ko uyu mugabo ngo yaba yari afite amaso 4. Yego. Icyongereza n'Igishinwa nizo ndimi ebyiri za mbere zivugwa n'abantu benshi ku isi, kuko abavuga buri rumwe barenga miliyari 1 y'abantu jondanye. Akasavira tuve mu Bushinwa tujye mu Buhinde, igihugu cya mbere ubu gituwe n'abantu benshi ku isi, nyuma yaho mu mwaka ushize kinyuze ku Bushinwa. Ubu gituwe n'abaturage miliyari 1 na miliyoni 431 ku buso bwa kilometero kare miliyoni 3 n'ibihumbi 600. Ubuhinde bugizwe na leta 29 zishyize hamwe, buri leta ikagira guverinoma yayo, hakaba na guverinoma nkuru ariyo musumba zose y'icyo gihugu iri i New Delhi mu murwa mukuru. Uretse kuba Ubuhinde hari icyo gihugu cya mbere ku isi gituwe na benshi, ni nacyo kandi cya mbere gifatwa nka demokarasi nini kuri uyu mubumbe wa Nyagasani, hakurikijwe umubare w'abaturage bitabira amatora rusange. Nko muri uyu mwaka barakabakaba miliyari 1 y'abiyandikishije gutora, kuko ari miliyoni 970. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Times of India, Global Times, Huffington Post, The Guardian, Le Soir, New York Times, La Libre Belgique, La Tribune de Genève, CNN, Al Jazeera, Le Point, Le Monde Diplomatique, Le Courrier International, The Hindu, France 24, La Croix, RFI na Daily Mail byanditse ko guhereje kuwa gatanu tariki ya 19 Mata kuzageza ku ya 2 Kamena uyu mwaka, aho mu Buhinde bagiye kumara ibyumweru 6 bari mu matora y'abadepite bagize inteko ishinga amategeko y'icyo gihugu. Ibyavuye muri aya matora bikazatangazwa nyuma y'iminsi 3 asojwe, no kuvuga ku ya 4 Kamena. Hiyamamaje kandi abakandida 8,000 bagomba gutorwamo intumwa za rubanda 543 zigize iyo nteko y'Ubuhinde yitwa Lok Sabha. Baratorerwa manda y'imyaka 5 kandi azarangira akozwe mu byiciro 7 kugeza hatangajwe ibyayavuyemo. Kuri abo badepite 543 batowe hiyongeraho abandi 2 bashyirwaho na Perezida wa Repubulika bahagarariye abo mu muryango w'Abahinde bakomoka mu Bwongereza, ari nabwo bwakoronije iki gihugu cy'Ubuhinde. Mu minsi 44 aya matora azamara hateganijwe uburyo butangaje bwo kwifashisha kugira ngo agende neza. Hari kajugujugu 41, gari ya moshi zihariye 84 n'imodoka zigera kuri miliyoni 1 zo gutwara abakozi b'amatora miliyoni 15 n'abashinzwe umutekano wayo, mu biro by'amatora miliyoni 1 n'ibihumbi 200. Hateganyijwe kandi miliyoni ziri hagati ya 2 n'eshanu z'imashini z'ikoranabuhanga zo gutoreraho, zikaba arizo zifasha abatora guhitamo uwo bifuza muri abo bakandida 8,000 cyangwa se ntibagire n'umwe bahijwe ryabo.
mu 1951 nibwo habaye amatora ya mbere y'abadepite yitabiriwe n'abaturage miliyoni 170. Ubu ni ku nshuro ya 19 aho mu Buhinde habaye aya matora y'abadepite, aho muri uyu mwaka abatora ari miliyoni 970. Nk'uko bivuze Xavera bakaba bafite imyaka y'amavuko guhera kuri 18 kuzamura. Mu gihe abadepite batorwa mu buryo butaziguye, abasenateri 233 bagize sena yitwa Rajya Sabha bo batorwa mu buryo buziguye muri manda y'imyaka 6. Jean Daniel. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse kuri iyi nkuru bigakomeza bivuga ko aya matora Minisitiri w'Intebe Narendra Modi yayise Festival de la Démocratie, mbese ibirori bya rubanda mu kwihitiramo ababayobora binyuze muri demokarasi, kubera ko amatora y'abadepite aho mu Buhinde ngo ari umwanya ukomeye mu buzima bwa politiki y'icyo gihugu. Urebye kandi koko Jean Daniel n'ibirori ukurikije ukuntu amatora aba mu minsi 44 ihwanye n'ibyumweru 6, mbese ukwezi n'igice, mu gihe ahandi ku isi ho iyo bakabije batajya barenza iminsi 3. Uribaza urugero rwa hafi ni mu Burusiya mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse kubayo mu kwezi gushize kwa 3, ahandi ku isi Xavera batora mu munsi umwe bikaba birarangiye bakava mu nzira. Naho kubirebana no kwegukana intsinzi, amashyaka yabonye amajwi menshi niyo abafite ubwiganze. Ubaho mu Buhinde habarurwa amashyaka yanditse asaga 2600. Abo bakandida depite 8,000 niyo bavamo, aho usanga yagiye yisungana agakora ihuriro rimwe. Ihuriro ribonye intebe 272 niryo riba ryatsinze, naryo kandi rivamo umukuru w'igihugu na minisitiri w'intebe nubwo ashyirwaho n'uwo mukuru w'igihugu. Mu matora aheruka yo muri 2019 nabwo hari abakandida depite 8,000 bavuye mu mashyaka agahishyi. Hari yandikishije agera ku 2,300, ariko muri iyo 7 yonyine niyo yarazwe ku rwego rw'igihugu cyose cy'Ubuhinde, naho andi 59 yarazwe ku rwego rwa za leta zitandukanye. Icyo gihuriro ry'amashyaka arangajwe imbere na BJP Bharatiya Janata Party rya Narendra Modi niryo ryagize ubwiganze kubera ko ishyaka BJP ryonyine ryegukanye intebe 303, mbese ku bwiganze busesuye ryarengejeho intebe 31 zose. Icyo gihe ihuriro ryose ryagize imyanya 353. N'ubundi kandi amahirwe y'intsinzi ubu harahabwa uruhande rwa Minisitiri w'Intebe Modi uri muri uwo mwanya kuva muri 2014, aho yabaye Minisitiri w'Intebe wa 14 w'Ubuhinde. Abakuru b'ishyaka rye rya BJP bakaba bivugira ko bizeye kuzegukana intebe 400 kuri 543 zihatanirwa. Ni ugutegereza ibizava muri aya matora Xavera bizatangazwa ku itariki 4 Kamena uyu mwaka. Nyuma y'ibyumweru 6 byose batora, reka ibyo tubireke. Icyumweru kirashize Jean Daniel, Iran yohereje mu kirere cya Isirayeli y'uruhumbirajana rwa za drone na misile mu rwego rwo kwihorera ku gitero ishinja icyo gihugu cya Isirayeli kugaba kuri ambasade ya Damas muri Syria hari ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa 4, nubwo nta gihamya ifatika Iran yagaragaje ko koko icyo gitero cyagabwe na Isirayeli. Imibare yabaguye muri icyo gitero ivuga ko ari abantu 13 barimo abanya-Irani 7 n'abanya-Syria 6. Mu banya-Irani bapfuye harimo abajenerali 2 bakuru mu ngabo mpinduramatwara za Irani Al-Quds. Nyuma y'icyo gitero kuri Isirayeli, ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza n'umuryango umwe bw'Uburayi byatangaje ko bigiye gukaza ibihano byafatiye Iran ndetse bikongeraho n'ibindi bikakaye mu bukungu. Igitangazamakuru France 24 cyanditse inkuru ndende ku bihano bimaze igihe byarafatiwe Iran, maze kiha umutwe ugira uti gel d'avoir embargo en Iran près de 45 cas de sanctions internationales. Reka tugenekereze mu Kinyarwanda, buriya bishatse kuvuga ngo gufatira imitungo, gukomanyiriza. Hafi imyaka 45 irashize Iran ifatiwe ibihano byo ku rwego mpuzamahanga. France 24 yatangiye yibutsa ko kuva muri Iran haba impinduramatwara ya Kisilamu mu 1979, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ku isonga hari Leta Zunze Ubumwe za Amerika byashyizeho uruhuri rw'ibihano ku bayobozi n'ibigo byo muri iyo Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Ni ibihano byashegeshe kandi ubukungu bwa Iran mu gihe ifaranga riyali ryarushagaho guta agaciro, ndetse hakavuka ingorane zishingiye mu gutumiza ibintu mu mahanga, cyane cyane imiti n'ibikoresho byo kwa muganga. Ibihano bya mbere byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo zafatiraga imitungo ya Iran nyuma y'aho abakozi bazo muri ambasade i Tehran mu murwa mukuru wa Iran bafatiwe bugwate kuva ku ya 4 Ugushyingo 1979 kugeza barikuwe ku ya 20 Mutarama 1988. Icyo gihe mu kwezi kwa 4 1980 Jean Daniel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomanyirije Iran mu birebana n'ibicuruzwa itumiza hanze, ndetse zinafatira imitungo yayo ingana na miliyari 12 z'amadolari y'Amerika. Guhera mu 1984 Leta
leta zunze ubumwe za amerika zashyize irani ku rutonde rwirabura ruriho ibihugu bishyigikira iterabwoba. ni nyuma yo kuyikekaho kugira uruhare mu bitero by'iterabwoba byagabwe i Beirut muri Libani hari tariki 23 Ukwakira 1983 bigahitana abasirikare b'abanyamerika 241. mu Kwakira 1987 perezida Ronald Reagan wa leta zunze ubumwe za amerika yaciye iteka ko nta bintu bikorerwa muri irani bizakandagira ku butaka bwa leta zunze ubumwe za amerika. ryanabuzaga kandi ko hari bimwe mu bikorerwa muri leta zunze ubumwe za amerika byoherezwa muri irani. aha hari mu rwego rwo kwihimura ku bitero bya irani ku ngabo z'abanyamerika zari mu kigobe cya Perisi. muri Kamena 1995 perezida Bill Clinton wa leta zunze ubumwe za amerika yayikomanyirije burundu mbese muri byose nyuma yo gushinja iki gihugu cya irani gushyigikira iterabwoba ku rwego mpuzamahanga. mu mwaka wakurikiyeho kongere ya leta zunze ubumwe za amerika ariyo nteko ishinga amategeko yatoye itegeko riteganya ibihano ku bigo by'amahanga bishora imari yabyo muri peteroli yo muri irani. muri 2005 ubwo perezida wa irani w'intavugirwamo Mahmoud Ahmadinejad yasubukuye porogaramu y'ingufu za nucleaire maze bituma umuryango w'abibumbye ukeka ko ishaka gukora ibitwaro bya kirimbuzi maze uyifatira ibihano bigamije kuyikoma mu nkokora. kuva 2006 kugeza 2010 Loni yatangaje imyanzuro 4 iteganya ibihano by'ubukungu n'ubucuruzi ku bigo bifite aho bihuriye na porogaramu y'ingufu za nucleaire muri Irani. yongeraho no gufatira imitungo y'abantu bakomeye muri icyo gihugu. ntibyanagarukiyeho ndanye kubera ko haniyongereyeho gukomanyiriza intwaro zo muri irani no gushyira amananiza mu nguzanyo zigenewe icyo gihugu. ku ruhande rwazo leta zunze ubumwe za amerika muri 2008 zabujije amabanki yazo kuba inzira inyuzwamo amafaranga ajya muri irani. hagati ya 2010 na 2012 leta zunze ubumwe za amerika zafashe ingamba zikarishye ku bigo by'abanyamahanga bishora imari yabyo muri peteroli ya irani. icyo gihe izi ngamba zanarebaga urwego rw'ibinyabiziga bikorerwa muri icyo gihugu cya irani. umuryango umwe bw'uburayi muri 2010 wabujije ko hagira ubufasha bwa tekinike cyangwa se ubumenyi mu bya peteroli buhabwa irani. uyu muryango wahise kandi mu mpera za 2010 ufatira imitungo y'ibigo 243 bya irani, naho mu ntangiriro za 2012 ukomanyiriza peteroli y'icyo gihugu nafatira imitungo ya banki nkuru ya irani nyuma ubuza ibyo guhererekanya amafaranga hagati ya banki zo mu burayi n'izo muri irani. muri 2015 amasezerano mpuzamahanga yafashwe nk'ay'amateka kuri nucleaire ya irani yarakubiyemo ko irani itagomba kugira intwaro za nucleaire. yateganyaga ivanwaho ry'ibihano yafatiwe guhera muri 2006 kubera porogaramu yayo ya nucleaire. ibyo bihano ariko ngo byagombaga kugenda bivanwaho mu byiciro mbese buhoro buhoro. muri 2018 perezida Donald Trump wa leta zunze ubumwe za amerika yakuye igihugu cye muri ayo masezerano maze yongera gufatira irani ibihano bikakaye mu bukungu. irani nayo yahise yivumbura maze ivuga yuko iby'ayo masezerano ibishingutsemo. umuryango w'ubumwe bw'uburayi wagerageje guca ruhinga nyuma ibyo bihano by'abanyamerika ushyiraho uburyo bwiswe Instex bumeze nk'igurana maze butangira gukora muri Werurwe 2020 ubwo icyorezo cya COVID-19 cyavuzaga ubuhuha. ubwo buryo bushya bwa Instex bwatumye uburayi buha irani imiti n'ibikoresho byo kwa muganga. gusa ubu buryo ntibwabashije gushinga imizi kuko bwaje guseswa mu mwaka ushize wa 2023. perezida Joe Biden wa leta zunze ubumwe za amerika akigera ku butegetsi guhera mu ntangiriro za 2021 yihutiye kureba uko yashyikirana na irani mu buryo buziguye hakarebwa uko amasezerano yo muri 2015 kuri nucleaire ya irani yasubizwa agaciro. ariko ibi byafashwe nko kuri umugahuha kubera ko Biden yakomeje politiki y'ibihano kuri irani ayiziza kutubahiriza uburenganzira bwa muntu, guha intwaro Uburusiya ndetse no kugaba ibitero byo kuri murandasi ari internet. iyi nkuru yanzura ivuga ko kuwa kabiri w'icyo cyumweru leta zunze ubumwe za amerika zongeye gutangaza ko zigiye gukaza ibihano byazo kuri irani nyuma y'igitero yagabye kuri Israel mu mpera z'icyumweru gishize ari nacyo cya mbere cyari giturutse ku butaka bwa irani. ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi nabyo byahamagariye kongera ibyo bihano no kurushaho kubikaza no kurushaho kubikanyaga. ni mu gihe kandi RFI ariyo radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa yo yanditse ko ibyo bihano bifatirwa irani bikemangwa mu birebana n'ubukana bwabyo mu kuyinegekaza. impamvu ngo nuko irani ibica ku ruhande cyane cyane bya peteroli ikayigurisha rwihishwa ndetse igakomeza kwikungahaza mu by'ingufu za nucleaire, gucura ibitwaro bya kirimbuzi, gukora drones n'ibisasu karahabutaka bya misile ziraswa mu ntera ndende. jondanye Aksavera dukomeze ikiganiro turakomereza muri Washington Post, Le Monde, Le Nouvel Observateur, Les Echos, Le Journal du Montréal na Wall Street Journal aho byanditse ko leta zunze ubumwe za amerika zakoresheje uburenganzira bwazo bwa veto
kugira ngo zitambike umwanzuro wo kwemerera Palestine kuba umunyamuryango wuzuye w'umuryango w'abibumbye. ejo bundi kuwa kane nibwo leta zunze ubumwe za Amerika zatumye hayoyoka icyizere cy'abanyapalestine bari bafite cyo kureka kuba indorerezi muri Loni. Leta zunze ubumwe za Amerika zikaba zarumviye ibyo zasabwaga na mucuti wazo Isirayeli utifuza namba ko Palestine ihabwa iyo nyito yo kuba umunyamuryango ku buryo busesuye. Kuva muri 2012 Xavera abanyapalestine n'ibihugu by'Abarabu ntibahwemye gusaba binginga akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi kwemera ko leta ya Palestine ifata umwanya ikwiye kandi wemewe n'amategeko muri Loni. Kugira ngo leta iyi niyemerwe muri Loni jondanye igomba kubanza kubihererwa umugisha n'akanama gashinzwe umutekano ku isi, aho ku banyamuryango 15 bakagize nibura haboneka amajwi 9 habishyigikiye hatabayeho kubyanga kwa kimwe mu bihugu 5 bifite icyicaro gihoraho. Ibyo bihugu ntanyeganyezwa ni leta zunze ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubushinwa ndetse n'Uburusiya. Nyuma ariko iyo leta ibinagomba kwemezwa n'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye ku bwiganze bwa 2/3 by'abayigize, ubu bangana n'abanyamuryango 193. Umushinga w'umwanzuro ku gusabira Palestine kuba umunyamuryango wuzuye watanzwe na Nigeria, maze mu itora ry'ejo bundi kuwa kane jondanye mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi ushyigikirwa n'amajwi 12, urwanywa n'ijwi rimwe rya leta zunze ubumwe za Amerika zakoresheje ndabyanze ariyo veto, naho amajwi 2 arifata. Hifashe bande? Hifashe Ubwongereza n'Ubusuwisi. nguko uko byagumye bigeze ku munwa wa Palestine, maze icyizere cy'abanyapalestine cyo kudakomeza kuba indorerezi muri Loni kiyoyoka gutyo. Iyi nkuru igakomeza ivuga ko iyo Palestine iza kwemererwa byari kuba bifunguriye inzira yo kugira uburenganzira nk'ikindi gihugu cyose kinyamuryango cya Loni, ariko ibi guverinoma ya Isirayeli ntibikozwa kubera ko itifuza uwo mwanzuro waza uvuga ibya za leta ebyiri ya Isirayeli n'iya Palestine. Nubwo bimeze gutya ariko jondanye ntabwo bibuza ko ku banyamuryango 193 ba Loni 137 bemera leta ya Palestine nubwo itari yabona ubwigenge. Iyi nkuru ikanzura ivuga ko veto cyangwa ndabyanze iheruka kubaho mu kwanga kw'igihugu cyemerwa muri Loni ariyo mu 1976 ubwo abanyamerika batambamiraga Vietnam ntiyinjire muri Loni. Yego nicyo gihe, reka kandi ibyo tubiveho ahubwo tujye kuri iyi nkuru ivuga ko banki y'isi na banki nyafurika itsura amajyambere BAD biyemeje gufatanya mu gikorwa cyo kugeza umuriro w'amashanyarazi ku banyafurika ku buryo bizageza muri 2030 abagera kuri miliyoni 300 bamaze kuwuhabwa rwose. Nk'uko byanditswe na RFI, La Tribune de Genève, Vive Afrique, Le Quotidien na Banque Mondiale Live, ba Perezida Ajay Banga wa banki y'isi na Akinwumi Adesina wa BAD nibo babitangarije mu nama zateguwe na banki y'isi hamwe n'ikigega mpuzamahanga cy'imari FMI Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika muri iki cyumweru. Bavuze iki jondanye? Bavuze ko bagiye kwisungana maze mu myaka 6 iri imbere 1/2 cy'abanyafurika miliyoni 600 batazi uko umuriro w'amashanyarazi usa kikazaba cyawugejejweho. Nuko bavuze kutagira ingufu z'amashanyarazi ngo bidindiza iterambere ry'ubukungu. Perezida wa BAD Bwana Adesina ati burya ingufu ni nk'amaraso mu mubiri wanyu, zifasha mu kubaho. Ubukungu butezwa imbere n'ingufu. Hari isano ritaziguye hagati y'ingufu n'izamuka ry'umusaruro mbumbe w'umuturage. Nta bukungu bushobora kwiyongera mu gihe abantu baba mwicura burindi ritagira umuriro. Savera, reka iki kiganiro tugisoreze kuri inkuru idasanzwe yarura amaguru w'umwongereza wirutse n'amaguru ye abiri akambukiranya Afrika nzima avuye ku ntango yayo muri Afrika y'Epfo agasoreza ku gasongero kayo muri Tunisia. Rubanda rugira amaguru, rubanda ruzi kwiruka. Iyi nkuru yo muri La Presse itangira ivuga ko amaguru ya Sarwayo uyu yitwa Ras Cook akaba afite imyaka 27 y'amavuko, aracyari muto. Niwe wirutse kandi ibirometero ibihumbi bisaga 16 kuva mu majyepfo kugera mu majyaruguru ya Afrika nta guhagarara. Hari nyuma ya saa sita ku cyumweru tariki 7 Mata uyu mwaka ubwo Cook yageraga mu gace ka Cap Angela mu majyaruguru ya Tunisia, aba yanditse amateka yo kuba umuntu wa mbere wahuranyije umugabane wose wa Afrika yiruka. Aho muri Cap Angela niho hantu haheruka ahandi hose mu kuba ahanyuma cyane utondekanyije uduce two mu majyaruguru, mbese ahantu hakure uramutse uvuye mu majyepfo. Mu majyepfo ya Afrika umwihanduza cumu Ras Cook yatangiye urugendo rwe rwo kwigerezaho tariki ya 22 Mata umwaka ushize ahagurukiye muri Afrika y'Epfo, maze arusoza ku ya 7 Mata uyu mwaka. Haburaga iminsi 15 ngo umwaka umwe wuzure agihata inzira ibirenge. Hagati y'izo mpere ebyiri za Afrika jondanye yanyuze mu bihugu 16 abagenze kilometero zisaga ibihumbi 16,250, mbese zihwanye na marathon 385 mu minsi 351. Yirutse mu bibaya, yiruka mu misozi, yiruka mu mashyamba y'inzitane, cyane cyane mu bw'injyana muntu bwa Sahara, aho yirukaga nijoro kugira ngo yirinde ubushyuhe bukabije bwo kumanywa.
Akisavera mu byo ngo adateze kwibagirwa ngo ni ukuntu yagize muri Tunisia ubwanwa bwe bwarashokonkoye kuko yari amaze amezi menshi atabwogosha. Umurebye ku ifoto wagira ngo ni uruhaya rw'isekurume rwa Murarika Icyanu. ntazibagirwa kandi ko nyuma yo kwiruka Afurika y'Epfo na Namibia mu minsi 50 gusa yageze muri Angola bakamucucura utwe twose agasigara amaramasa ariko ntacike intege. Bamwibye icyuma gifotora, telefone, amafaranga kashe na za pasiporo ze. Ibi byose rero ngo bikubiye mu mushinga we afitiye Afurika yise Project Africa. Imishinga iragwira ariko nanone ntimwibagirwe ko burya gushaka ariko gushobora Jean Daniel. Nibyo Akisavera gushaka niko gushobora ndetse mu ndimi z'amahanga baravuga bati vouloir c'est pouvoir.